me mai eki premia leo o tonga ona po sami vai pulu e kamata e fatama ke me ka fengongo I pe me St. George Building pe me no kolofa I ho wani alo e fata lot to mafi mau tamai fa wana fa mau tika ka penga ngau ko tope ya hon mo hanga tu ki moana to pe ngai la ya kakato e tau ko ni ako mau tala noa mo ka fai ngongo mau inga pito ia ke kai fonwa ko le vi la mari manyo ni ne tatake ang ngau mo na ke fai ho wan fai viang e pare mia leo sami u kuita vai pulu a pe fo ke na tol ko tope ka fai ngongo ke na tol pe ke skeitar pure kapneti ka mai ka kai fonwa nau me mai ki he tiu fata ko ni amai papa ya ke mau nga go do poe wa fa ko Kristo ka ma fa moi amen tu ka te pe fa mari ko ni ke pare mia yo leo ko ka ke ta tala no malo rogi kol fa mo morat pe to mui ni gi lai fa tongia ni fa ko I eka o katak pe tali ka tau kamata malo malo ek pale mia lele e ma fenga mali ki he khwatan ki he pompongin ki fa ko ai fa ek ko ni ek pale mia lele ko lave pe ya fa ek ngo ngai le teo mo televisione tonga pe mo ita ka minista na e whahoko ai ngau e whataha a ki mou tolu ko mou whenga ki mou tu whataha pa mou e kau whafonga e kakai I hano whotu atu ha mou kantiteiti ki he whiripale mia e wiki kahau. Koe wakaiat pe ia ki he au mai koe ki he ahoni koe au whalai te eni. Tau pe ai ahomoni te pe a whahoka I whili I he aho tusi te ko mou tu whataha nai e kau whafonga e hongfulu mawhitu ai kakai. Pe ka pau ikai ko iai nai ha taha ko whahua tu me he tawhaaki o ki mou tolo e pule anga lolotonga ni ke fotu watu ko mou kantiteiti ke Filipalemia. Koe malo abit. Urage pe o to mo tu ko e fa malo ki o to maf. Ene tau hi mai ki tau tolo tau au si ai pongpongin mon ko e fatongia ko ia ku fai pe ai ta no ke feinga ke frata ko fra mu ia ke nga frata ai kau fa fonga ka kai e ko wina na fatu be tau fa le li ko ni wa fe on furu ke na tula pe na winga ko to ta fitu ai kau whawhonga kakai, pe a toko hiwa pe kau whawhonga no pere. Ko i kei whai pe kau no pere no sivi, mono fua tau ai ngā ue koe, ai toko tahwhitu, pa koe whakaamu. Ki a taimi, ku ngā whataha e kakai, ki he kawinga koe tau ngā ue kātoa pe o tau whonuani. Kai tau toi whakawhawhaahi, tau reka tau tolu ke whai ngā mea ko ia. Tau whesio whaki pe a kotoa. Ton pe ke malawa, ke whai whitātāl no a koe ni ki mua ki whai anu whiri, whawhelo toi. Leo aia ko hono ai ki te mahino ange o te ki ai ke whahoko hatu whataha i ne a umai ke ahoni ke a whalai te ni. A aho fulu o tise mani. Ki whai tātāre noa ki ai. Malo e palemia leo le o koe ki whihui bene whikau aki pia moe malai wapuna koe ia o wawau. Lawei pe ngā hi whamatala ma o pehe o ko whakatau ai malai wapuna ke pulei whakatau taha. Pia koe wakai pe koe hai tu ngau iai. Whakatau. Koe ki whakatau. Koe a pulei. Tau ta. Nau whielanga, whakalakalaka. Au malai whakapuna. Ka ko pau pe ke whai whengawe aki. Ke
ke mau ngai lao civil aviation pe mo ngai tapa ko to ko ia pe mo tonga airports ia 422 me ai mal pe Hawaii ai ngau ko ia ke kau ko amanaki e kau ia ngai investment lele ki wawa ke langa fa ekonomika kau femau angau ko ia ke fai Mahino nai ai kaptaha ko ia ku nau fa ko ngawe ko ni ko ia ko kau ta me no sila au nau fa hoko mai ngai ko me betu lava tala tu ka yuta ko ai fu ai kau ta me ke hei Malo e pale mea leo na e tua ki na e whenga mali e koe ni pa hana e tau mua na e privatize ai malai wakapuna koe ni. Ne kai ke koe whi mau malai whakapuna, hawa wau. Pea mo tongani. Koe kautahe ko ni na nau hau mo nau ofa, ngau e ke whakahoko. Koe ke mea koe ni o kai ke iai commitment whakapaanga ki ai pureanga. Kau whai pe no whatu ke mau mo hoko e ngau e. Pea malava be ka pau e au ia taimi ku kai ke lava e kautaha ko ia ke hoko atu e ngau e. Ke lava pe ke toi hoko atu e ataha pe. I tu ko e area pau ngau e whahoko taimi lotongan. Malau pito e pale mea leo koe ka venga pene taha koe wakai ki he tuunga koe ni o ki ai e whatamaki o tau whanua kaunga apkoen ko Vanuatu pe ko whapapau inai me he kapneti ha whahoko atu ha tokoni a tongani whakapule anga ki he whanua koe ni. Hio na e tari e kapneti. Ave ai ofa ke pure anga ta kilo pe a tongan community ni mamana. Ai ko whapapau ha taimi whahau atu ai ofa koe ni he weekend pe koe. Kone maa we ngā we ko. Pau pe ke ai whaunga ngā ue. E mui ai kai ke tau pe atu pe o ai leo. Pau pe ke ai whaunga ngā ue ke whai ake ngā ue ko ia. ko o si mau nai ha mo li po ti mi Vanuatu ia na ha to fia nei ni i tonga i pu hani i na e la vea pe hoka whatamaki kiai. Oku ia pe u report ka u pau pe ke take time ke maa le le ke. Whai pe whakangongo ke aki nau tolu ka ngai tō kunga ko ia. Malau pito, tu atu wheu i ke kau whaingongo ke. Malo pito e ki pale mea leo e mawhenga mali e. Koe whehu i muimuat pe i he whehu i koe ni ai ka whengongo koe whekau aki pia moe lea pau ngau e koe ia ai pule anga pia moe kautaha koe ni me nusila ki he malai wakapuna koe ai wawa o. E lawa pe e ki pale mea leo ke ki whamala ala mai angi koe kautaha koe ni nusila ku nau whahau koe ngau e koe ni koe kautaha tatau pe ni o ku nau ngau e koe ia ki he langa ngau e koe ni ki polataani. O koe ke u maua ke mea koe pora tani. Nau nofo pe ke malai wapuna ko wawau. Mea pena whai kau loi atu au ia. Koe kau mea ke he kui a pora tani. Malo apito koe whehu i hoko pe ia e ki pale mea leo o whekau aki. O keke wala vei pene o svai pahano e ke ki mua i he press conference ki mua. Ka koe tuunga koe ki ai e ngahi langa ngau e koe ai e ki pale mea mā lolo. O ke pehe nai ko inga ko koe o ku lolotonga pule anga lolotonga. O ku ke pehe nai o ku iaha ue sia e ngahi langa ngau e koe ko si whai ai negotiate e pale mea mā lolo pe me ngai hoa ngau e koe e tua pule anga. O ku hoko atu pe ngā ue. I whatatau ki e whaunga mo e anga ngā ue whai. Mo u whetu taketai mini u kai kia me ai ua sia tok whai teri ai. Pureanga hoko ka pau ku ia nau whotutu. Ka koe anga koe whengau ea ki e taimini. Rotonga le pe i whatatau ki u area ko whai.
Malola he pito. Ko e whehui hoko pe nia whikau aki pea mo e tuunga hiki ko ni e koloa. Ko ila koe taha pe ni e ka veinga lalahi o ku lava ke hoha ke ka kai e whanua. Pea kaweni i he hange koe ngahi o haa pea me he ni iho e ka kai e whanua whikau aki pea mo e maho inga koe ni o i ka ko ale ne whai maho inga i kai taha. O au ke panga wangi au ni manoa. Koe whehui o ku iai nai hanga oe ai pule anga whafo e ta whaake leipa ke ono whafo i koe maho inga o i koloa koe ni ke lava ke mautaha pe ai ni ihi koe kau tōtai. Koe tōtai mo e ngowe. O kui he kupu uloa ki a koe tau ko distitutone. Tau atai ne tau ngā ki ano fua hono nima. Pau kai ke whahanga aue. Kai ke a mawhai pule anga ki ai. Ki tau atai na petanga tautai mo e ngowe. Ko mea peke tau whakaukai tai mini. Tau wakai peke he koe ndai mpe ku lahi ai a ngowe. Pe ko a mea pe lava rewa ke maa. Ka koe tunga i e tu ai lawa tai mini. Ke tau atai na. Tu ke ka pau ke loto koe ke tau atai na koe kufuake mai. E ko instituto ne ke a koe mo au. Ta mau inga i ai. Malo apito e ki pale mea leo leo. Malo apito e ki pale mea leo leo. Koku ki whehui koe mui at pe whehui ai whaingongo koe ni ta whaaki. Koe ungahi lakanga whakataki koe ni e o si mao koe i he pare mea malolo. Ko hae mea e hoko ke ungahi lakanga koe a whakatātāpe ki ai. Koe chair koe ni koe Pacific Island Forum. Ke ho wat pe fatongia ko ya pe ko hai pe e ho ko ki la kanga ko ya ke ho wat pe ko e be malo malo ek pale mia leo leo ko lave pe foki o ku kakato ki he taimi hawhea hiva kamata he taimi hawhea hiva monite ai malolo ai ngawe whapure anga, pa koe a wha ospeni ai whakwatongia e kau ngawe, kai malolo e Christmasi ai ahoni. Iai naha ki mea pa me he feitu una koe taki koe pule anga i he tunga koe ko au kei whakwatongia e tauni, ha popoak, pe ko ha whahonga e whakwatongia ai kau ngawe i he tauni. Osi wangbe pule anga e tai malolo, mo e wahe toko tako tofi. Pea ku malolo ko tau lo tonga pe malolo te ang pe me malolo pa tau fia ko tau pe tau mau e tau atai na kakato pe ta fao ko nu fatongia ne ngoi u me aku ko lo tonga ni ku tu ya u ton pe ke fakau ka pe ka nga fa puanga tu ko ang pe me fa politikale ke ni ko e politikale kai whao ko pe whatongia ke lelei taha, ko lelei whaluku fuai ai whanua tau whaampe ke whao ko pe whatongia ia ua whaai. Tukuanga pe ia ke kau politiki kai whao ko pe whatongia ia ke ni lelei taha. Ki whehui wha o si pe ia. Lawei pe o ku kakatoki aho ni ai ngāi whapuri anga pia tāpuni lewa i he kakatoki aho pongpongi moni te. Me he vai taimi ko ia ki he moni te ko ia aho moni te. Ki mua ko ia i hono whiri o e pale mea fo au. Ko hanai mea hoko ki he pule anga lolo tonga i whai wā i taimi ko ni tutuku ko ni ko ia pule anga ki he moni te wiki kahao. Ki whakao ko pe whatongia. Kau whahoko pe whatatau ke tutu ne lao. Tapu ke whai ngā whakamore make. Ke ai e wā taimi koeni. Whai ai no tatari koeni ke uau whakalao hoko mai. Pau koe ke mui pe ai tau whanonga tau māhu pe ia. Ko ia, ka koe tapu i ko ia ai ngai whakamore make he rotonga koe ni lele pure anga koe ni ka koe
toko ni kon ki Vanuatu ko whenai i he ngahi patseti o ku to omiai ai toko ni ko ia whakamoreka. Koe tau paanga tuku ki he paanga tarifaki, ki he emergency. Ai u tuku ia i e putunga me teki, pau to omiai, ka hoka a wha, pe koa mea i tongani e whangawe ake mea tatau pe. Pe koe paanga ia u tuku mau pe ki ngai tawhaki ko ia. Pau within be budget. Nā tonu ke whioi mai koe a people. Koe tui toko lahi ka kai whanua o nau te kiki nau fumahi no i a processi koni koe ki he whiri fo o koni at palemia fo o koe ke wikaha o. Te ke lava pe ka taki e ki palemia leo leo o whama ala mai e processi koni ke kakai koni ka taki. Koe process koni e taimini. Hange pe a whiri o a palemia fo o. Me lele pe e process tatau. Tuke e o ka pau na e tare vote of no confidence. E hou e whawalo ku pau lewa ke. Pau lewa na e whakawhisi e whoki lewa ia ki e whui ngai koe tutu na a tawha ai nu lere e taimini. Pea whakahau koe whatungia e koe a whatau pe ia. Mo no whiri a paremia fo o kui e schedule ia ai o e konistutone koe ia. I ono whakalirei i e wafi on fulu. Mau kātoa pe ia. Koe ono mau koni koe ono whiri koe hawa palemia fo o. E hoko mai lewa ai hatoeanga i palemia koni o whiri fo o hane kau minista. Koe mea ia e palemia koe ia. Kene whiri e ne kau minista ku wharala ki ai ke nau ngai whata. Palemia leo o aripe ko lele o tau au. Amalo te whatongia ko tope kula vai hon. Ka mai ka whai ngong koe pe mo e whehu o whai au ni. Pea me wa pulenga. Tala mo lot ko whai ngong ki Christmasi. Mo ma Christmas fia. Maro ko moni te pe te tau te tau lak mai po fe tota te kili. Ai mai fitun a te wha maro lai ki tau ngau pai. Kai ke whiu mai tā e ako. Mea mau inga e o lai ako e tau whanau. Mutoka muto ke whakapolitika le. Kai tuku e kaha ue e whonua. Koe ola koe siwi e who muono mo e whituku o stufa atu e. Paku maa koe me e mau inga ke tau sio ki ai. Koe kaha ue a tau whonua. Tuku e whakapolitiki e mea pe ia lava pe ia whai au ke au. Koe ola ia e tau ako ku lava e ngahi ola e siwi koe ni. Ia e ngahi lava mea e tau whanau. Tun pe tau whamaro ia. E pau tau whiwhia ai ngahi ola koe ni o e siwi. Pea at whatahi pe ma ku tala monu. Ki e ofa ke mō mao a Christmas whiwhia. Mo a tau whou monu ia. Ko mau tore kau politiki. O kukai ke a Christmas e te mau hoko. Te mau hoko mau toro. Hoko atu ke ngai whatongia koe. Ngai malo au pito e whetokonea ki e ngā koto pe. Tau whaampe ke pehe e pe tau ngā ke kahau. Tau ngā rere ia ke tau ataina koe ia ku whuaki mai he tau konistutone ke tau tolu. Mon tau ngā rere ia ke pe ai taim kotoa pe ku tuanga mai e o tua ke tau inasi ai e māma koe. Tau whahanga au e aonga.
ki kakai fonua malo au pito ofat ko le famole mole pe ngali na ko to ai tafaakio yako ka ko vifo ko ma tolken me kom son fama fola le atonga ni ma osma o ai tale kita ko fa hoko mai ai fai ke fai ki ka veinga ko ia malo au pito malo tau pas tua mafi mau tamai fa vana fona mau ke to ai pe mau roto i mau nioni a fona mau roto ke mau ke tuli mo ia pe ai ko ele o mau aho fata fa conference kon mo ka fa ngongo mo ko le ta po aki mai fonua ko ko ngai ka hau amanaki fonua e te fa ya filia pare mia kai roro tongani o mau ko le ho gracia pe mo tataki ke pula rolo tonga e fa o sia ke ngai fatongia ko tope ko e te ko ia tali aho alo hifo kakano ko me mau inga ia foki mai ai a tangata ke hoko moni a fiona o tangata moni e ki mo papa ia ke ngai ko tope mo tonga a koni ka mai fa singa wike ke fonua e mau au sia le ngai fatongia ko tope ko lo tu ia pe mo hu mo fai yo aroko Kristo ko mo fa mo amen Pea kakate pe e whatamake me kau whaengongo me St. George Building i ahoni whatamena takriri atu ai whamawhora ka tapa peo mo me ai ke ue tau pesi pot ko me whamawhora fitponi ma broadcasting ko mawho ke tau letio i wal fitponi ma i tapa peo mo me ai whaunga ate kau whawhatunga koe ai hoan whateru tui fua ko me sake whamuki o ka mo mea tua whatu